Miss Wagdam Yang Tabiri Basumbo Yumnam Anuradha Devinay Kono Krumzari. Howzek Murray Bapauda, Wagi Potoki Matanga International Seminar among us a Hodokray. A sing Balongi Singda Lawsumoki Kudong Sabasing Panganse Haina DC Tawana Haide. Mayro Shingi scholars say Madam Chana PB Dabagi Maika Mayro Shinga Pangan Sing Pray. Lonana Senior Mant Stata Kabadigi Champion Wabagai Social Welfare Club now Ekray. House of Pausan Pizari. Bamboo plantation hardening and the bamboo as earthquake-proof materials for construction to Habatopita, Numinini Satakadaba International Seminar among us. Tingmaidongda, Leva Class Grande the Hodokray. Nasagit Ramada, Thaba Mitunglange, Warun Piradana, Minister of State for External Affairs and Education, Dr. Arkeranjana Hai, Manipur Yana North-East Region as a seismic joint Oibana, Wa. Pothogna construction Gidamak Sizinabada scientific analytic and Tobasongane. Mana Hai Lamdam Asidage Mangtharakliba was in Kanaba regenerate Haidiba Ase Mapung Padre Masi Mapung Panaba Honabada Miamna Su suggestion Nasang Basank PBO Pondoki Bakaluina Wadagi Itanota Puthogna Bagi Tabakso Kanapakale Haike. Seminar si Wagi Potoka Putona Honabada Atoba Kanaba Amapi Batanatana economy da so Chokhatpa Ngamgane Haibage Tazabasum Hanatamke Manipur University CHIR NEIST Lampel Part Amadi Apunba Imagi Machasenge Ems Manipur Galoinana Babina Healthcare and Hospitality Industries Private Limited Public Works Department Government of Manipur Amadi Manipur State Bamboo Mission Government of Manipur Puna Kusamna Dunashinba Tharam Adugi Haudopugi Tharampa Aduda Dr. Gentle Lok Koyamzi President Bamboo Science and Innovation World Bamboo Ambassador Professor Mint Irawadi Bamboo Association Mandalay Myanmar Ramoiba MLA Ukruna Assembly Constituency Manipur Lieutenant General Retired Dr. Onsam Himalayani Chingbakiana Tharongi Mitung Sing Oina Saluyaki. Earthquakes in Manipur and North-East India Haiba Wafunda Seminar Haudokpagi Mangoinana Workshop Ama Pangtoki Bakaloinana Resource Person Marina Tongantonga Mahiram da Wanganki. Matamatangi Oina Lengang Pirakpa Mahimarong Amadi Ate Iskemba Kayage Kodong Sabasangka Ado Tasang Tasangna Laushingo Amadi Inkol Koizariba Asang Balongi Sangna Panganaba Mari Lainaba Loishang Sangna Honabi Haina Deputy Commissioner Thobal Anden Sobas IAS na Pondokre Wafama Singasi District Officer Horticulture and Soil Conservation Thobal Chintuna Central Sponsor Scheme Pa Amag Oiriba Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH 2022-23 Ahanba Stone Mengi Makada Thawan District Ke Kangalaba Longmi Singda Ningthamgi Thanapa Mahimarong Marusing Yingtopagi Tharamda Thaba Mitungo Oina Sarukya Kiba DCS Subasna Pondokibani DC Subasna Makatana Haikibada Low Lokraba Matungda Hangtuna Ladiba in Kongi Aikogi Labuk Sanganse Haribadi Aikoi Ningthamgi Mahimarong Rabi Crop Sanka Ase Matam Chana Thaba Matuktai Aduki Sumatakta Lengangna Longmi Singdamakta Pitharapa Skim Singe Kudung Sabasang Panganba Matanda Mui Amana Hayapa Pikalapa Tarapa Hektamak Kanduna Pisangumsi Asengba Longi Ama Oina Tasangna Susan Nomsadiba Longi Sanka Adu Masakangdolaga Haidiba Kudung Sabasanga Ase Panganaba Honaminasi Longi Sangna So Lengangna Lemna Pidaklabane Haina Taksangna Honadaba Taurushi Aikoi Puna Honaminaduna Idamdam Manipur Ase Asangba Grenade Lamdampa Ama Ohenbada Matenka Pangminasi Haina Bildoki. District Horticulture Officer the Su Koina, Izabasi Koina, Farmer Beneficiary Kando Matanga, Asengba, Tabaka, whatever Farmer Kansi, Equigi, me and Hire, Pangan Kandanatava.
तसेंगा लबुक थबक तौजरीबा फार्मर सिंधु खनसी हैना इना हाइजरीबनी अदुमगै तौबिरमनी हैना थाजजै अदुगा फार्मर सिंहसु डिपार्टमेंट पिरकलिबा रविगी सीट सिंसे फजना आइगी लबुक तुदबलन बिरगा मणिपुर से संहनबदा अचौबा मतेंग अमा पांगमिनसी ngasigi tharamba duda Thawai Municipal Council ge hanagi chairperson Waikhom Keshuna tharambapu aduga expert oina Dr. M Totoina saruyakhi National Institute of Electronics and Information Technology NIE-LIT Impal amasung District Skill Committee kaksang na puna sinduna capacity building of the teachers haiba hiramda numit tarung nigi oiba ozasange training program among asidike kaksang higher secondary school da hodokre capacity building and IECT including training in digital skill set and the current industry demanding technology for various section of society in the Northeast State haiba project asigi makada Jathagadariba training program asigi ngasi hodopagi tharamda kaksangi deputy commissioner Samor Salam IAS na athiba mitung NIE-LIT Impal ge director and Devachandra na tharamapu amade kaksangi ZDO Y Achowa kaksangi higher secondary school ge principal Naurem Nomita amasung MG and fellow kaksangi coordinator Irom Abhishanana akhanaba mitung sing oikhi Tharamaduda atoiba meeting ke waram piraduna deputy commissioner Samurja Salam na pondokibada oza haiba asidi matam ge oiba honglakliba hongba senk munakhangba mathautai maram asina oza singna matam ge oiba lairik sing paduna mahiroi singda anawa wakalok sing piba ngamnaba honaba tangai phade NIE-LIT na Baikaliba Information Technology ge ahongba kaya asai pak sanna khangana bagina mata NIE-LIT ge Center ama kaksang district so hangbinaba mahake maikai dagi haizagi besu laikre Center asina laklabada district asige miyamda hena kanabaso phangalagani khalle phungdokhe oza doctor ukil engineer sidi lairik tamba to ko ya de lairik pa to ko ya de maram de lairik pa ba to khraba oza duna chhatra da kari no bon ta to is in no ta to is lairik pa to khraba ukil duna kari no wa no wa case no wa combine thoe judgment no wa order no wa ta hibra madugi kano lo khandragadi nasaga aina no wa sema bra jo khandragadi kari ki doidori no ma ba aduga engineers ni chamane matam ga chunaba technology thorok matungina matam ga chunaba to technology ki matungina lambi thong building machine whatever sadori na do matam ga chunaba keno si technology and mamadi matam ga chunaba advancement ji moi adum khangna layo haibane ba doctor su chamane Kaksang district ki tonga by school singi oza singna Jathagadaba training program asagi ngasi ahan banumiki technical session da NIE-LIT Impal ge project associate Aljoy amasung NIE-LIT Impal ge support staff sanachan kunjarani na akanga ai wangang loising oina wangangki posting maphamda chataba lenga ke tonga ba department sange staff sang suspend to ba yauna action da kaya lokhulingai charik sida kaksang district ke hianglam primary health center da chahi asage july ge tangtaramaga da transfer tharakhiba dental ge doctor amang asipawa join tawdana leremle hianglam da leba tonga ba club tarama thoige apon ba body oiba sedo hianglam ge thongme sangna hospital na sage leriba awada pa kaya yang san bachat pada thengarakibani Paumi yauna chatkiba concert aduki matangda sadugi Hianglamge General Secretary Koizamba Azitna Hianglam Primary Health Center ase nomada pung kumari mathau tawtuna Hianglampa amadi wabagai constituency aniki manungda leiba miyoi lising kuntra henbada analayenge kudong saba piriba hospital amane hospital na sida dental ge kudong saba pinaba lengana kumjal lesangane taramapanda lupalaya kaya piba metin pirakhe adubu hairiba matampa adudagi ngasi phawba asi doctor leidabana marampo oiraga ngasi phawbada function tawwangamdana leidi
Hiramasiga matangda lubasigi Maikaidagi CMO Kaksing amadi Lokent MLA da Dr. Thabirangna haizaki Madugi Mahi Oina Hairok CIC dagi None Primary Health Center da transfer Thakibada ngaiba dental ge Dr. L. Hector Kawa asi chagi asagi julagi tang taramangada hospital na asada nauna posting pire haiduna lenga ki Health and Family Welfare ge Deputy Secretary Somiliant Lengelna order ama thoraki adubu laibak thibadi hariba doctor ase posting pikhiba tha ahumrom suraba ase phawbada ngasi phawbada join tawdre maramasina hiramasida lenga ki mari leinaba loishanga maru oina Health Minister amadi Chief Minister na miang changduna asugumba lenga ke order phawba indaba doctor asage mathakta action lobiyo Loinana Hyanglam Primary Health Center ge campus manungda sangadana leiriba building ani asesu atuba matamda sangaduna Primary Health Center asida matamatangi oiba hakotpa yaba facilities sing hakotbi haike ngasi doctor singsina ngasi join tobida bhaibisi laibak thibani maramaduna ino sedu Hyanglam gi maikai dige koina hanan roksari ekoi makhata ba ekoi gi government of Manipur Deputy Health Director nasu miang singsan birakanda Vice Minister ki side to miang singsan je Hyanglam PIC da hariba dental gi sajala si atuba matang da thabirakna nami mangani fawi matang da thabirakna haiba dental gi sabase tohon biu adu ga koi gi Hyanglam PIC da lairiba building anoba ani ekoi ngasi bawda inaugural tawdana ekoi PIC gi mamang thangba sarukta leiba contractor ani na haibadi contractor amam haibadi sahi tam khuding gi contractor amam na sabiram ngasi bo inaugural tawdana mafam asi phajana mong sijinaba yaba mong da lehendana ekoi kang hadang ora kana manung sing koina sanga kana yengjabada mafam asi ekoi quarter ne hari bagi ekoi da khangjaba le adu quarter ne haraga ngasi bawda quarter mo oiba yaba structure manung sida koina leiba yaba structure amta ude anduna ekoi doctor sing haibadi arab de laiba doctor sing na matam sana ngang ak pothara kanda koi 24/7 run tawbada yam nungaina lehella kanda koi to honing bigi apa ma to Hyanglam gi club trama thuga punbu ori sedo Hyanglam gi maikai de koina thamjeri Jahi ama hena satra singe scholarship namsinuna thambage matik chaba maram piu satra singe hak mapigano satra singe punsekan biu haiba kholau kya ga loinana ngasi Dhanamajari University ge tonga ba department singe mairoi kyana Dhanamajari University ge campus manungda ngasi dege hauduna khongjang jangsin ba hokre khongjang atuda sarugyaraduna mairoi Dhanabi Moirang themna hai sotharaba lairik tamsaningba mairoi singine haiduna thambiriba scholarship asi jahi ati hena namsinduna thambiraga matau karamna mairoi singe lairik tambada matengka panglibano haiba wahang kaloinana Mahiroi Shinge Scholarship Namsinduna Thambaki Matik Saba Maram Pio Amati Hariba Scholarship Asi Pitok Trabadi Ngasidike Hauduna Changchilibang Kongjang Asi Hena Kansilakani Pundoke. Department the application kaya thaduna athu matamda response review satra singi pukning khangbiyo haina tongan mongi application kaya pija garchunga sibawda response amta laktaba aduna maram orakana satra sing asina akhoi agitation ama tawsi habagi warep se lorpu matamsida warep se lorpu galona akhoi ngasi dagi horokanda athu matamda immediate oba government amadi department gi response pirak tragadi akhoi hanbal leitaba thona galona satra singi hak amadi satra singi scholarship ki payment sing asa pithok tri phawba hanbal leitaba akhoi agitation tongan makhalgi protesting akhoi makhatana dum pangthok se Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 Amadi Prohibition of Child Marriage Act 2006 ka Marilenana Child Welfare Committee CWC Zidibam Amadi District Child Protection Unit DCPU Impal is Zidibam Anina Kusamnaduna Nomagi Oiba District Level Sensitization Program of Stakeholders ki Taromama Pangthokre Tharomaduda CWC Jiribamge Chairperson Mutum Maipaksana Mangang Additional SPLN Law Jiribam Emmanuel L. Pimate MPS Amadi Judicial Magistrate First Class Jiribam Boni Laistrump MJS na President Member Oina Saruyake. Tharomasikamari Lenana Overview of Juvenile Justice Care and Protection Amendment Act 2021 and Rules Issue and challenges in POCSO Act Prohibition of Child Marriage and the role of CWC Kimadanda Neleroy CWC Zidbam Member L. Roman Singh Advocate CWC Member CWC Zidbam Chairperson and Maipaksana Wangangki.
MMW ओनर चथरकपा LP के ड्राफ्टा मंगट्रिपुखी फ्रेंड्स कॉलोनी क्लब का खुसमनदना इलीगल इमिग्रेंट सिंह चेक तबके ड्राइव अमा मल्टीपुखी चथखरे हारिबा अदुदा LP वैलेट लोइखिबा मियोय तरामंगा मोक थेंगनबका लोइनना मियोयसिंग अदु हाइगाम पुलिस कौदुना सनखरे हारिबा खोंजंगा से मखाताना मफम मफंगे क्लब एसोसिएशन सिंगा खुसमनदना पुन्ना MMW ओगा चथकेगनी हाइना MMW के प्रेसिडेंट कोरिमयो बोबोइना फुंगदरगले लोइनना हारिबा ड्राइवर असे लापम मतमदा भरा सानबिरिबा मपोसिना कॉर्पोरेशन पीबिनबसु अपील तौखे कोलकाता लेरिबा मणिपुरी मबुंग मोकपा ओइबिसिंगना मसे मर्चेंट सिंह निहोन चौकोबगे थरंपा अमंगसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्युनिटी हॉल न्यू एयरपोर्ट क्वार्टर्स कोलकाता 52 द पांगथोखरे मणिपुर एंड कोलकाता ना सिंधुना पांगथोकिबा थरंबादुदा कोलकाता की तोंगा तोंगा मफम सिंगदा लेमिनारिबा मचे मचन सिंहबु चाही अमगे मनुंगदा अमंगतंग पांगथोकपा निहोन चौकोबगे थरंबा सिदा पुना चाकलैंड चांगमिनदुना अंगंबा कुदल पोट सिंह पिदुना मबुंग मक्वागे मरी हेना चेचन हंदुना मखाताना पुना नुक्सी सानना लेमिनदुना हिंगमिननाबगे फिरेब लंगिनखे थरंगी मनुंग चन्ना अंगांग सिंगे लाई येकपा चांगदमनाबा पांगथोकपा अमदे इसै नोंमाइगे थरंबा यावना निंगोल थाबनसु सोंखे मितै मैतै लाइनिंगपुंग हेना अवांग बाथाकता पुखनाबा अमदे अमतो ओइना पुनसननाबगिदमक्ता टेम्पा लौसंगे पुकै अमसोंग लाइनिंग थौ सनामहि थौगल लोभ थिनुंगैना स्पॉन्सर तौरगा इनाट लाइनिंग पुनसनबा लोभ कंगलेपांग असंदुना ngarang tare suba yakaipong 2022 ge thoram besnupur kendra ge tinungai maning lekai da leiba public community hall da pangthokre tharamadda president sanamahi lining thawal lob salam sangai vice president lining thaw sanamahi temple board vidyapati sanjam wakhal lamjingba president ILPUL के Lucky Shore Allies England अमाई पीबा के एच पुनसिबा मितै सेक्रेटरी सनामहि लाइनिंग थगल लोफ अमसंग प्रेसिडेंट यूनाइटेड मितै नेशनल फोरम पा आईएस पाखंबना अतैबा मिथुंग सिंह ओइना सरुयाखे थरमदुदा वांगलोइ सिंगना मितै अमसंग मैतै के खेनबा सिंह करी सिजनगने इनाट के ओइबा लाइनिंग के मरम सिंह पुया के मतंग अमदे जनकांगम के आगे मरमदा वांगाखे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोरंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चन्ना लेरिबा फुबाला खुंगंगी ओइना हौकिबा लेसंगने कोंट कुमाथोय अमसुंग कुदितोगे ओइना कोसेमना लौबा क्लास 12 अमसुंग बोसेमना लौबा क्लास 10 एग्जामिनेशन दा पास तौरख्रबा माहिरोय सिंह अमसुंग सनारोय सिंह असंबा कुदमपोट पिदना तरामना ओक्तना पुनिंग थवख्रे जिंखोंग मरी फुबालाना सिंधुना फुबाला दा लेबा लोकतक मरु कम्युनिटी हॉल दा पांगतोकिबा थरमबदुदा थिनुंगाई जिला परिषद मेंबर ओजोय चंद्र सिंह प्रधान फुबाला ग्राम पंचायत एंड रंजित सिंह उप प्रधान फुबाला ग्राम पंचायत एल सुंदरी देवी मेंबर 1 नंबर 2 वाई प्रेम 1 नंबर 3 मेंबर डब्ल्यू प्रेमचंद्र सिंह अमसुंग मेंबर 1 नंबर 4 के एच बिना देवीना अथोइबा मिथुंगले सिंह ओइना सरुयाखे थरमदुदा 2020 दा कोसेमना लोबा क्लास 12 एग्जामिनेशन दा सेकंड पोजीशन तरखिबी मैस्नाब तनुश्री लिसंगनी कुंदा बोसमना लोबा क्लास 10 एग्जाम दा 7 पोजीशन तरख्रबा इसो संद्रा सबुंगमम यावना 2020-21 अमसुंग 22 दा क्लास 10 अमसुंग 12 एग्जाम पास तौख्रबा महिरोय सिंह अमसुंग हना पांगथोकिबा सेकंड मणिपुर ओलंपिक गेम्स अमदे तोंगा तोंगांबा मसाना सिंगदा सानबा सानरोय सिंह पुन्ना मियोय कुंथ्रादा सिलिलांग लिबसंगे माइकैदगे लेंयान पी मोमेंटो अमसुंग सर्टिफिकेट पिदुना तरामना ओक्तना पुनि थवखे लमलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चन्ना लेबा नोंपोक हैरुक्तगे माइबाम कलामो मैदै कोबा मियोय अमा इमुंग मनुंग पुन्ना वाइटोंदा लेबा चेकोंटा अमदा लेदुना तबक सुदुना चही तरारोम लेरकपदगे ममांग थादा चेकोंगे मैचना सपदगे अरुवा फियमदा लाइकन अदुना लेरकपदगे महाकी इमुंगे मियोशिंगसु सेकोंट मपुना तांतुरकपदगे लेकाय मियांपा अमदे लमलाई केंद्र के एमएलए के एच इबोम सागा खुसमनरगा कलामोगी खुदके ओइबा युम अमा साबिख्रे
MLA Masayawna Yum Sabage Tabak Chatari Yum Sabada Changba Masak Singh MLA na Putopadanatana Housing Lanai Hospital na Amadalai Kanaduna Ladiba Kalamogi Lying Badasu Angamba Mateng Pangani Hari MLA na Kalamogi imang manungda Mateng Pambibagi Damagda Laikai Amadi imang manungi Maikidagi Tagapapondoragli Manipur University Sports Committee ki Makada Kha Manipur College Kaksang na yimbo oiduna Manipur University Inter-College Judo Man and Women Tournament 2022-23 laglebatang kunmari da college asage multi-purpose hall da pangtholagani maramasina Manipur University da affiliate ba college singna tournament asida sarugya biduna tournament asibu mapung phan binaba Manipur University Inter-College Judo Man and Women Tournament 2022-23 ge organizing secretary ki cherola mana phongdoraklei Tournament asida yangnana bage form submission ge aroiban numit thase ge tangkuni thoge nungteng ge pung ama phawge manungda oigani aduga officiant working na tangkun mari ge ayuke pung ni pamkhai tabada college ge multi-purpose hall da pangthokane hai ngasi thokiba civic report ke matung ina November ge ahan ban numit marinida Delhi da dengue ge case jahumlam lakhe aduga chahi isge oina dengue case lichingani chamri sokre malaria ge case Chaniga Sumna Tareta Amadi Chinkungingya ge case na Nipumathoi Khaksu capital city de Lake Sai Sida Sebagi reporti Latri Lisangani Kunmathoi Dadi New Kulumdoi Siki Municipal Corporation of Delhi MCD na Piba report ki matungina January da dengue case Lis Kulumdoi February da Tarataruk Master Kunitoi April da Kunt May da Kuntra June da Kuntranitoi July da Kuntaruk aduga August na humudra mga lekhi Official data ke matungina Delhi da chaisigi oikiba dengue ge case lisangani chamna taratarukta lising mariga chamre kuntramathoi lisangani taratareta lisang mariga chatre kuntaruk lisangani taranipanda lisangani chatre marpatara nipan lisangani taramapanda lisangani ga somna kuntrataruk amasung lisangani kundana lising amaka chamna humbudra ni thoni Authority na kangkhan season anaba legal notice laka makalisang kontra nitoy sumna taruk thoke hairi Bangladesh da gamena paikhatpa chakotharangi sarukama oina Prime Minister Sheikh Hasina na lebaka sagi district kunmanga da sabathong chamanga se handokre make official residence gana bhabam nangi visually thongsing adu hangdopagi tharomda Sheikh Hasina na haikibada masi puwarigi oiba thodok amani Thong mayampa adu sabada taka kor chanipan humbadramapan hene changkhi hairi ngasi hangdokriba thong sing adu Chattogram division da nifutaruk Silhet division da tarataret Barishal division da taramari Dhaka amasung Rasahi division sing da taret Miman Singh division da taruk amadi Rangpur division da na thong ahomne Awami lek gamena lesang machama pan number patratrukta lenga pairak padage atai thong kya so sakre haire Azak sanabigi pauda Hombu mapan suba sene Manchester Kabaddi Championship 2022 gi mapu wabagai Social Welfare Club wabagai na oikre Manipur State Kabaddi Association gi miyang makhada nupage tem taruk na sarugya duna thasage tang maridage Moirang Kampo Unit Club na sinduna club asige ground da chatharikiba Championship asigi asi sanakiba final match da wabagai Social Welfare Club na yimbu Moirang Kampo Unit Club po point kontra taro kontra mangada maithiba piram laga championship asigi mapu oibangam kibane championship asigi best player ge mana Moirang Kampo Unit Club ke sanaroi ngan bana takhe District Sport Association Kaksang na sinduna lamsa playground da chathariba DSA Kaksang 3rd Division Football League 2020 jogging ase sanakeba match da KFC Kaksang na KPSC Kaksang bo panjan ani amada thoi kre message ge an ba panchandu KPSC ge jersey number 11 and elevation na matter horapagi minatare se padijan khibani aduga KFC ge panjan singtuna jersey number 7 Verona minute kunithoi amade jersey number 15 Melanjana minute control de chat padasan ke Mamang tha October ge tang tarani thoidage All Ziribam Sport Association sinduna tentare na sarugia duna sanaba haukiba Taratare Suba and Haricharan Memorial Sub Junior Boys Under 15 Football Tournament 2022 ge ngase
Bidanagar Sport Complex da Sanikiva first semi-final match da Kuki SC na UPC bo goal home sunada maitiba piduna Kuki SC final changkrai. Hayenka anisuba semi-final da PYC amade KMYC ga sanagani final match na tangtara da sanagani. Kagsang Assembly Constituency ge oina amatang ngairaba Manipur lenga ke skunta pagahan si mission da Kangalabay School amag oidaba kagsang maka high school ta kagsang ge annual sports meet nga se hodokre. Nominini chumna sa takadaba sports meet asage nga se hodopage tharamda school asage mahiroi shingna school asage campus tage kutamara paiduna oina satuna miyamda sports meet asage pausan pk. Sports meet asida tongan ba indoor amati outdoor event singda Mayro Shina Athoyan Tanagan Heidi. Hausagarabada Muraba Pa Umani Pizadi. Wagi Potoki Matanga International Seminar among us a Hodokray. A sing Balongi Singdala Usumoki Kudong Sabasing Pangase Haina DC Tawana Heidi. Mayro Shingi scholars say Madam Tana PBW Mayka Mayro Shina Pangan Sang Kray. Lonana. Senior Mant State Kabadigi Champion Wabagai Social Welfare Club na Oikray. Image PAODAM ngasige de matang sa daloy jere miyang tabiri besang ba amuka na kurum jere.